Usenkingeni kwaMaskandi kuyena ukhishwa inyumbazane laphana-ke kumcimbi ekhuphuka neZakho. Sawubona kuphi nakuphi la ufuna khona lo mbuso njengamanje ubungelala yena-ke uMathanda Gcawusi intombi zomqamela amehla abanye baqhumela imali uthi bowazi. Ngena kwethu ngabuza ukulakho lokuqala ulangica uthunze ukulungela upress subscribe button share uphinde comment khona konke subscribe ayikhumela khamba ususenze ube wena oqala uthola notification uma sikufakela ividiyo ehamba phambili. Engenza wethu njengoba sasonke ukuthi uKhuzani uhlabana bemphika ngazo zonke izikhathi behlele ehlabana. Kanti-ke ungelovi uphumele obala laphana wathi-ke cha wemfo kaKhuzani singakusho lokhu singananazi ukuthi cha kodwa mfowethu uyazi uyidlile imali ekhuphuka neZakho 100,000 times 3 yingakho sigcine sikuhlonipha sakubiza nge-third Peter Winner. Kuningi okwenzile ukukhulisa lo mcimbi ukusukela wazisungula wazi ungabikho kusasa kuzodlulisa isimemo somhlangano njengenjwayelo. So to abaculi media houses managers and izinduna zabaculi kulesi sokwethulela inhlelo sithole nembono yenu. After lapho-ke usuku nosuku indaba ingakhuphuka neZakho wasethe lona-ke ipheji lekhuphuka neZakho page iGrootman Bras oqobo lwayo ithi nawu 2 randi. Okay, na ithi nawu 2K. Okay, ufunayo akawuthathi. So ngani zawo njengoba sazi sonke-ke ukuthi uKhuzani nangenyawo odlule uyena-ke ohlabane laphana kuyona-ke i-award le ka-100,000 ebekuwona yomqhudelwano womuntu nabalandeli abaningi. Njengoba sibona-ke uthi ungelovi cha weKhuzani awuthi ukuqhela kudlale ezinye iy'ngane njengamanje. Abanye-ke abaziwa njengabalandeli bakhe uKhuzani njengoba-ke wayesevele obala uKhuzani nothi eqhelelanisa neMncintiswane kanti futhi angeke esabuye ijoyine ngaphandle kokuthi kube novusi ikhanda bathena abalandeli bakhe. Cha thina silinda ukuthi uKhuzani njengoba-ke wayethe uyayiqhelelanisa neMncintiswane aphumele obala ukuthi yiliphi i-artist ngampela ekuyilona kumele silivotele laphana ukuze lewini. Inhloso yethu ukuthi lo omunye othi mevusa nje ikhanda kodwa angawini inhlobo masisekhona la endimeni. So ngane wethu bebesho yena-ke uMthandeni Gcwame lisho ukuthi bafisa ukuthi njengoba beyiqembu eliphikisayo behleli futhi benza sure ukuthi akawini uhleli defeated ngaso sonke isikhathi. Ukuba defeated-ke ukwehlulwa ngaso sonke isikhathi njengoba-ke uMthandeni ehlala-ke ephikisana naye-ke uKhuzani. Engizothi-ke iqembu eliphikisayo abalandeli baMthandeni kuKhuzani nabakaKhuzani kwabaMthandeni iqembu eliphikisayo. Ngaphandle komusho isikhathi sakho mntwana esekhaya ngiyafisa ukuthi ngizuvo lakho mayelana nesinqumo sikaNgelovi. Wena ngabe-ke uyasizwa noma awusizwa? Kodwa-ke if uyasizwa ngana sekhaya asizwe sihlangane laphana comment section. If kuthi awusizwa sitshele ukuthi kungani uthi wena awusizwa nhlobo lesi sinqumo sakhe-ke uNgelovi. Ahlangane laphana futhi comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde comment khona konke subscribe ayikhumela khamba ususenze ube wena oqala uthola notification uma sikufakela ividiyo phambili. Ungakhohlwa ukulike khona uzothola i-special notification uma sikufakela ividiyo phambili. Mina mntwana sekhaya ngivumele ngitshela ukuthi ngiyakuthanda, ngivumele futhi ngitshela ukuthi sohlangana kwividiyo elandelayo. Mina ngivumele ngibambe le video, ngiyakuthanda ukubhubha. Asibambane kwividiyo elandelayo.